sudah memadahkan acil nang berdiri bepaling ke belakang toyat hidung mancung kayak gadis Pakistan amun tuh dilihat paman tadi kalau kudi memberi pian ujar tuh acilnya belum belekian nang istilah kata sidin belum bertahan dilawan acil nang jende bertahan ulun ada pantun sabuting gesempian jalan-jalan cilai ampah tuh kaholo jangan kada ingat memancok asam belehen bila pian cilai hakun tuh di mado hakun naik kalau kawin lawan pamadihinan. Jadi Amang Harni sedikit mengisahkan bujur nang di rumah ada bini beisian cuman dengar kabar bini Amang Harni kade tapi memberi pabila hari malam suatu pertama bujur manglih menyasar terdapat laki awak hilang jadi lawan pian sedikit memadahkan. Lawan tuan rumah yang sudah mau undang ulun nang tak lupa hari ini mau ucapakan ulun lawan tidak kawanan sarombongan kami terima kasih banyak lawan pian karena hari ini kami sudah diundang ini bangni kami pian mempercayakan nah isi acara dirip si pangandinan jadi nang lawan pian di sini berataan kami nang tak lupa ini mau ucapkan mungkin nikmat dihin salajur penutupan yang pada hari ini acara kami isikan jadi nang lawan pian di sini berataan kita nang tak lupa berjumpa bertemuan yang ini pastinya di desa Sungai Luang jadi doa bin doa tampulu bertemuan doakan Amang Harni yang wabil khususnya tuan rumah yang mau undang jadi tuan rumah hari ini kami doakan mudahan tuan rumah selalu disehatkan dua hajat pian mudahan dikabulkan mudahan rezeki tuan rumah dilancarkan rezekinya deres itu nang kaya hujan mudahan tuan rumah hari ini kami doakan pian bawa bahagia nang sakaluarga jadi tak lupa kami menaruh
ibu bapak di sini sabarataan. Jadi nang lawan pian di sini bertemuan, lalu nang lawan kai nang hendak bulik pian, nang bebeju betik memakai kopiah jangan. Jadi mudahan pian selalu sehat badan, di mana begena selalu dalam lindungan. Jadi nang tidak lupa mangai pian doakan lawan abang di Sumberang, baik nang taparak nang sapi dan listrik gigi sidin kasulitan. Jadi nang tak lupa ulun mau cobakan, gasan abang-abang di sini sabarataan. Mudahan abang-abang selalu disehatkan, pian berusaha mudahan tuh usaha diberi keberkahan, rezeki pian mudahan dilancarkan. Jadi nang tak lupa kami mau ucapakan, terfokus lawan acil nang mangai berduduk nang kunci di tangan, nang kope bejuping memakai karudung hirang. Langsung doakan sidin bulan ini tempolo bertemuan. Jadi lawan acil nang di bawah esam, nang wabil khususnya memakai karudung hirang. Tadi di Aisidin pakai sapi dan listrik, tuyat nang warna habang. Jadi nang lawan pian hari ini kami doakan, mudahan pian cilai itu pengrajeki laki dilancarkan, usaha laki diberi keberkahan. Mudahan juga pian imbah hari raya kurban, mudahan to acilnya betianan pulang. Jadi tak lupa ulun nang mengarusakan, jadi nang lawan pian di sini berataan, nang ada di sini kita bertemuan. Madihin nang terakhir salah jur panutupan, jadi nang lawan pian bapak ibu berataan, yang ada di sini kita tak kumpulan. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada bang ibu bapak sabarataan, nang abang saputih pinahi bangsa mutuhan. Mudahan di jalan pian salamatan, lawan adik nang di muka berataan bebinian, lalu nih bang guru lalu di hadapan. Mudahan bang guru panjang umur sehat badan, mudahan bang guru selalu dalam lindungan. Tak dapat di dunia mudahan di dalam surga lawan guru bertemuan. Jadi nang tak lupa ulun menarusakan kepada bang pian di sini sabarataan. Jadi nang lawan pian nang masih tak kumpulan, kami nang tidak lupa hari ini mau ucapakan, kami mewakili kekawanan sarunggungan. Jadi nang tak lupa emang dilanjutkan. Jadi cilai kami di sini melanjutkan, terfokus lawan ibu berduduk di Sumberang, tuyat sidin duduk saurangan di pelataran, tuyat tuh ibunya nang bebeju hirang. Sebelum disapa malamun saurangan, ulun tuh tahu ay nang apa tuh bang bu ay nang pian lamun makan. Pian malam tadi kada diberi laki pian. Jadi tak lupa kami menarusakan lawan ibu di palatar, tak lupa kami doakan. Lalu tak lupa mudahan kue pian selalu sehat badan. Jadi nang berlanjut kami bermadihinan, terfokus pastinya mangai disapa pian. Kakaknya bang Antin anang tuh berdiri nang di bawah asam, tak lain dan tak bukan pakai betik hirang. Jadi lawan pian nang kakaknya pengantin memakai batik hirang, mana tuh orangnya coba pian pada hakan, nang di bawah jembu nang baju sisirangan. Jadi nang lawan pian amun tuh dilihat sudah bebinian. Baik hari ini lawan pian kami doakan, mudahan Pak Ai pian selalu disehatkan, juga bang rezeki pian dilancarkan. Mudahan bang bini lawan pian bertambah sayang, sehingga bini pian betianan pulang. Jadi tak lupa kami menahusakan, jadi nang lawan pian di sini sabarataan kepada abang-abang nang masih tak kumpulan. Jadi nang lawan pian kita doa berdoa ini berataan,
mudahan bertaan kita berusaha pastinya perrezekian. Yang mana ada gering mudahan disehatkan. Jadi nang tak lupa nang lagi mengamira memakai kopiah jangan. Jadi amang harni langsung diucapkan. Jadi lawan pian nang ulun memadahi, lawan abang kopiah jangan mengamira ampa kasih pilihnya mengamira banglah hati-hati. Bila inya pian kada beizin lawan kami, ulun jamin juga video kada jadi. Cuman pang video pian mau ai jadi. Asa tobat video 20 to memberi. Jadi tak lupa kami mana usahakan. Jadi nang lawan abang nang ada di Sumberang, mudahan Tuhan kian sehat sabar taat. Jadi kami berlanjut haja bermadihinan. Jadi kami madihin di sini lawan pian taat pastinya ini menyapa pulang. Pakai udung-udung mudahan sehat bertaat. Paman udung-udung mudahan perrezekian. Nang ada di sini mudahan sehat badan. Jadi nang tak lupa kami mau ucapkan kepada ibu bapak di sini sabar taat. Jadi wan amang harni kesan pengantin baru pian doakan. Minta di doa nang gesan pengantin amang sudah mendoakan. Jadi gini doa nah giliran pian. Jadi nang lawan pian mangai ulun padahkan. Bilanya berdoa bangsa amin akan pian. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan tu pengantin pian nang laki binian. Berdua panjang umur selalu disehatkan. Sehatnya pengantin di jalan ketaatan. Sehatnya pengantin selalu dikuatkan iman. Mudahan pengantin nang apa tuh hajatnya dikabulkan Tuhan. Mudahan pengantin di mana aja berkena selalu dalam lindungan. Mudahan pengantin pian perrezekian. Apa usaha pian diberi keberkahan. Mudahan pengantin pian rohoi rahayu beda dua tuntung pandang. Mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Kita doakan mudahan pengantin selalu dalam lindungan di dunia ke akhirat tak akan terpisahkan. Jadi nilai kami sebelum penutupan kaulun nang mewakili kekawanan bertaat. Kami meminta maaf banyak-banyak lawan pian, juga lawan pian atau nang maulah dalam hati kada nyaman. Kami meminta maaf minta halal bertaat. Jadi nang lawan pian kami mendoakan doa gesan ading-ading pian bebinian nang pian ni belima esok barang jalan. Mudahan ading-ading pian perrezekian. Uma abah pian apabila berrezeki selalu dalam keberkahan. Mudahan bila pian bila masih sekolah mudahan pandepatan. Bila lulus sekolah cepat dikawin nahan. Jadi tak lupa kami mana usahakan. Jadi wan ading-ading sudah nang amang harni tadi mendoakan. Jadi kami berlanjut aja bermadihinan kepada ibu bapak di sini sabar taat. Jadi lawan pian kami mau ucapkan. Mungkin hari ini kami nang pastinya sampai di sini aja nang bertemuan. Jadi nang tak lupa bebanyak minta rela minta maaf bertaan. Apabila hari ini di dalam pertemuan kami ada terjadi nang tak salah ucap atau sikap kami maulah pian kada nyaman. Nang jelasnya kami minta rela bertaan. Mudahan bertaan selalu dalam lindungan. Kita sehat terus umur dipanjangkan. Nyaman dilain waktu kawa bertemuan pula. Bertemuan pula. Jadi pengulun pulang melanjutkan sebelum kami matihin di sini nang bertahan. Yuweni sebelum orang sembahyangan. Jadi kilai kami hendak meminta izin kami hendak bertahan. Ulun
ulun tuhin tadi sudah mengucapkan, jadi sekali lagi meminta maaf lawan pian. Juga terima kasih kepada tuan rumah nang sudah mengundang. Mudahan buhan kita berkat kilai di sini beretaan bertamuan, kita sampai ke surga kumpulan beretaan. Allah beretaan. Jadi bang kami pulang melanjutkan sebelum bermatihin kami nang bertahan hendak membawa pantun sebagai penutupan. Jadi ini pantun ulun mau mulai akan dasar tuh nyamannya di memakan mangga, bila memakan mangga bercampur tentu ini lawan abang-abang di seberang ulun berdoa nang belum bebini mudah nang lakas bebini. Jadi kalau pak kami merasakan bila hujar abang nang belum bebini mudahan lakas bebinian. Nang sudah bebini mudahan jangan lagi pian bebini pulang. Kasihan bini tua ulun memadahkan. Jadi nang tak lupa kami menarasakan gasan buhan pian di sini beretaan. Doakan jiwa kami di mana bagana selalu dalam lindungan. Doakan kami sehat saberetaan. Jadi nang lawan pian tak lupa kami ucapkan kita doa berdoa haja saberetaan. Mudahan hajat kita bertaat dikabulkan. Jadi nang mandihin kami menarusakan. Jadi nang sudah tadi acil di sobarang kalau pian doakan. Nang bebejuping nang bakar rodong hirang. Ujar abang harni mudahan imbah bulan Syawal nang ini cilai pian betihanan. Jadi nang tak lupa kami menarusakan acilnya bang mangai kada hendak betihanan. Jadi nang lawan pian mudahan ibu-ibu nang ada di soberang. Mudahan Tuhan pian sehat setiap hari. Mudahan makin hari selalu disayang laki. Aman laki pian kada sampai bebini. Jadi nang ulun pulang melanjutkan terpukus lawan ibu berduduk di bawah esam. Tuyat di sidin tabel bener tuh begincu liwar abangan. Jadi nang lawan pian ulun memadahkan apabila gincu tabel ada perumpamaan. Ujar orang beheri laki betambah sayang. Jadi acilnya malah dilihat moha mangai pak aksian. Jadi nang lawan pian sedikit memadahkan bilanya beraksi jangan hanya di sini sawaktu saruan, tapi pang di rumah juga harus beraksi supaya bang nyaman laki pian memandang. Ada gini kada sawaktu bang di rumah hanya pupur bebiji kamu hadis sapuangan pas laki mencium kasihan laki kalimpanan. Jadi di acil ada maarai 50 duit sawiran. Bila nyata niat hendak memberi pian bagian kasih ni aman nontinya bejelan. Namanya tuh kasih tuh ulun ti asa sopan. Ulun tuh hakunai aman nonti manyoberang asal bang syaratnya nang bawerna habang. Jadi tak lupa sambil tuh memancing bapak-bapak berdudukan atau nang bebejuk kuning nang sambil bedengkakan. Jadi nang tak lupa sakadar mau ucapakan bila ada sawiran madihin bang satu mat lagi dilanjutkan. Jadi terima kasih cekah lawan dia. Mudahan nih bang acil sehat setiap hari. Mudahan berusaha selalu lancar rezeki. Biasa keluargaan kawan naik haji. Jadi nilai ulun lawan pian memadahkan banyak terima kasih 50 memberi sawiran. Lawan abang-abang ulun mana kuni pian nang wabil khususnya nang pian beduduk sepeda listrik warna habang. Nang istilah kata abang baku piah jangan pian hari ini tak kalah kupang jua lawan penampilan. Namun 1000 sayang kadada menambahiakan. Dan lalu terfokus lawan nang di belakang nang bakaca
kacamata mangai kewarna hiram, rambut pina panjang coba lihat tipian, kalau dilihat moha dasar gegeh potongan. Ayo sama-sama lawan pian kita doakan, nambah kacamata mudah tahun ini kawa babini pulang. Jadi lawan pian ulun handak betakonan, saumpama di ai abang nang kacamata hiram. Bila tahun ini si din babini pulang, ulun lawan pian handak betatakonan. Kira berapa kali si din sanggup sama lawan. Masalah nang itu kadang kawa menjelesakan, dikirain tadi mencaluk ke kantongan nongkai duit sawiran, sekalinya mah ambil rokok dalam kantongan. Ini anak siapa dilanya bang memberi pasti besalaman. Jadi nang lawan adik mudahan sehat terus dinglah nang awak pian. Mudahan nih bang ading sekolah pandapatan, dinya sasar toha bebakti lawan kuitan, dan ading berataan mudahan pian sukses dingai di masa depan. Jadi ulun pulang di sini mana rusik, gak senang tadi abang kopiah jangan hari ini. Sudah 2 kali hari ini ulun sambete, tapi kade juga sidin hakun manambahe. Jadi bangsa buting ulun tangguh hari ini. Pian kalau duit kade de to beisi, lamun to dilihat takutan lawan bini. Alah lawan bini. Jadi berlanjut kami pemadihinan, jadi nang lawan abang sabarataan, terfokus lawan abang nang bebeju hirang nang rambutnya tuh panjang. Coba lihat dasar gegeh bujuran, jadi amang harni langsung disapa pian. Jadi lawan pian ulun namanya Pak pulang, gesan tadi itu abang nang berembut panjang. Pian tuh ada hari ini persamaan, nang kaya bang ulun lawan pian memadahakan. Kaya tuh Antonio nang Borneo nang orang Belangan. Jadi nang lawan pian ulun doakan, pabilanya begawi mudahan para jakian. Jadi bang ade abang kopiah jangan 5.000 maarayakan, disuruh ngasih to purun benar bejelas, enang 50 aja maatarakan, masa 5.000 kami manun tipian. Jadi nang tak lupa nang ini adiknya disuruh maatarakan, jadi terima kasih dinglah nang lawan pian, kanu ulun memberi kanu amang besalaman. Jadi nang tak lupa mudahan dingai pian panjang umur sehat badan. Jadi hari ini ulun doakan mudahan adik ini apabila tang hanya kada kaya kawan, mudahan bila tuha ada awak hirang. Jadi di ai amang lawan pian memadahakan, para habang amang beawak hirang. Istilah kata tak cangkal pada orang. Jadi nang lawan pian ulun memadahakan, biar aja ulun kilai beawak hirang. Pian lo melihat kada puas memandang, nang istilah kata ada perumpamaan, bujur urun irang manis kaya gulang hebang. Terima kasih kami mau ucapkan kepada tadi adik nang maatari pian. Jadi nang tidak lupa kami mana rasakan kepada ibuhan abubuhan mismit, bilang terbang lalu luar kada betakuran, ada nang betas hirang coba lihat maka itu sempian. Jadi nang tidak lupa pulang kita lanjutkan, terfokus lawan abang nang di bawah jembu air kami menyampaikan. Jadi alhamdulillah madihin hari ini di desa Sungai Luang kami ada mendapat cilai duit sawiran. Mudahan buhan sini bubuhan Sungai Luang pian tarajakian, usaha pian diberi keberkahan. Jadi nang tak lupa
lupa kami menarusakan kepada ibu bapak di sini saberataan. Jadi nang lawan pian kita nang kadelewes lagi panutupan karena waktu jua nang memisahkan. Mungkin ini waktunya mangai satu mat lagi orang nang hendak ajan. Jadi terima kasih banyak lawan pian. Alhamdulillah ulun terima kasih ada dapat saweran. Walau nih tak banyak harga 5 ribuan, tetap aja ulun mudahan buhan pian nang itu berusaha selalu dilancarkan. Jadi mangai berlanjut kita bermadihinan. Jadi di amang hendak menyapa pula lawan tadi nih mamanya nang tadi tuh nang anak atari sawiran tuh ya tuh abahnya dasar bujur tampang mudahan nih umanya ai nang itu bang abahnya lepian betambah sayang sehingga tuh abahnya kada hendak bebini pulang. Jadi lawan pian ulun doa akan mudahan tahun ini pian betianan pulang. Jadi bangai ulun lawan pian mamadahe supaya bini pian bulan ini beisi bila malam sanayan lawan malam Jumat bini tuh digawe lawan bini pian suruh ampih besuntik kambing. Jadi tak lupa kami melanjuti. Jadi anak siapa juga umpat menjulungi. Nah ada 20 kami ditambahi. Mun kakaknya pengantin sekadar bejugit aja hari ini kita lihat. Jadi lawan pian mudahan sehat terus. Pastinya Bang Pian sehat setiap hari. Jadi nang lawan ading terima kasih banyak dingai kakak mau ucapi bila lulus sekolah mudahan lakas beleki. Jadi lawan aja lo ulun nama madahakan iya ai kalau tadi di bawah esem lagi pian. Jadi kilai ulun lawan pian bepasan bilanya begawi kemana aja lagi pian. Jangan kada ingat umpati kilai tarus oi no pasah pian ulun bile pian nang kada ma umpati kainanya ulun takutan kalau kupang pensidin hendak tuh kabar baik sidin tuh menyupir kalau ko gawian kalau bang di hendak tuh kabar baik ulun memadahakan pas sidin mawarung menjeblay ka pinang habang. Jadi tak lupa kami menarusakan dilihat mohanang lagi mangai bujur setia karena tunang lagi sidin nang hati besar itulah tentunya. Jadi wan amang harni lanjutakan haja Bang ulun melanjutakan jua tadi di amang sudah memadahakan acil nang berdiri bepaling ke belakang tuyat hidung mancung kayak gadis Pakistan. Amun tuh dilihat paman tadi kalau kudi memberi pian ujar tuh acilnya belum belekian nang istilah kata sidin belum bertahan. Dan tak lupa kami menarusakan kayaknya nih pemangai keluarga pengantin sudah nang hendak pulihkan karena tuh di tangan hibak tuh bawaan. Jadi mudahan pian pabilanya bang bulik selamatan di jalan dimana begena selalu dalam lindungan pian panjang umur mudahan sakaluargaan kaina dilain waktu kawa berjumpa pula. Jadi lawan acil anang jende bertahan ulun ada pantun sabuting gesan pian jalan-jalan kilai ampah tuh kaholo jangan kada ingat memancuk asam belehen bila pian kilai hakun tuh di madu hakun naik kalau kawin lawan pamadihinan. Pamadihinan jadi amang harni sedikit mengisahkan bujur nang di rumah ada bini beisian cuman dengar kabar bini amang harni kade tapi memberi pabila hari malam suatu pertama ujur manglih menyasar terdapat laki awak hilang. Jadi lawan pian sedikit memadahakan ini di sungai luang adakah tunang belok nyaman kita umpakakan. Nah nih amang harni hendak begini pulang. Jadi lawan pian ulun memadahakan
lawan manggesem acil tadi nang baju sarbe hebat nang istilah kata nang belum belekian jadi kilai ulun maksud tuhin tadi hendak bebini pulang hendak mencari bini nang kade pamamayan jadi tak lupa ulun menarusakan kepada pengantinnya ada nang berjalan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad jadi nang pastinya tadi tuh pengantin berjalan berduaan pian terfokus pengantin atau berjalan di belakang jadi lawan pian ulun memadahakan kade jua terfokus lawan tuh pengantin atau di belakang tapi pang terfokus lawan acil di bawah esam jadi tak lupa kami menarusakan jadi nang lawan pian di sini sabar taat terima kasih banyak wan bubuhan pian nang memberi sawiran mudahan buhan pian sehat sabar taat kita kawa beumrah itu sabar taat jadi pengkami pulang melanjutakan sebelum cilai orang di sini sembahiangan ulun meminta maaf mewakili kakawanan jadi nang lawan pian mohon dimaafakan lawan adik nang berdiri nang masih tubuh jangan mudahan pian dingai judul lakas mendepatakan lakas jua pian duduk di palaminan ujar anak sidin desar kabubungasan desar kade jauh pabila buah gugur dilih lawan betang jadi nang lawan pian ulun mendoa akan mudahan itu jodoh anak pian mendepatakan lakas jua inya duduk di palaminan apabila hendak lakas ulun memadahakan kawin akan haja lawan buhen panerbangan jadi tak lupa kami menarusakan jadi nang lawan pian sudah kami doakan mudahan bertahan selalu disehatakan kita berusaha bertahan para jakian jadi jerma hayat ulur main puakan mungkin sampai di sini kami bermadihinan salah lawan hilaf mohon dimaafkan lalu nang terakhir kami ucapakan Assalamualaikum minta rela bertahan ilahi terbang bersatup suara bertahan Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim